Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imbere udende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 23 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kuva Bukavu kugera Kavimvira. Ibintu ntibyoroshye, turaza kubabwira ko kuva Bukavu byifashe gute. Kugaragara icyitwa operasiyo idasanzwe mu misozi itandukanye rero ya hano muri za Bukavu, cyane cyane mu byerekezo by'amahurizo y'umuhanda Rutsunari gatanu uva ahitwa za Kiriba uzamuka ujya na za Runingo hagati hari hafi neza za Bukavu. Ibi kandi byakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika turabyumva mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi no gukomeza kurabira hamwe ibyanditse kuri iyi page ikomeye yanditseho amakuru aremereye arabana n'umutekano. Turababwira ko abasirikare barimo bafite ipeti rya koloneli batangiye kuburanishwa bazira kwambika abagore ubusa. Turaza kubyinjiramo mu buryo bw'iramvuye turebe ibyaha birego bikomeye bari kugenda bagirizwa abacanshuro ba Blackwater, bikaba bikomeje kugenda byemezwa ko bazanwe ari benshi. Kuri ubu inkuru ihari imeze neza nka filimi, turayirambura turebe ibyo tugenda tubabwiraho by'ingenzi ku byo mwamenya bigiye kuba bijyanye n'aba Blackwater nabo babemewe gatubutse bagiye kurwana nk'ibyihebe. Turaza kandi kubabwira ko FARDC muri iki gitondo ikomeje kugaba ibitero bikomeye mu bice bigenzurwa na AFC M23 muri Sud Kivu. Turaza kubabwira ko naho ibintu bitoroshye, turababwira ko marembo yahitwa Tongo neza cyane ahitwa za Gatare humvikanye imirwano idasanzwe yaje gusakiranya uruhande rw'intereza. Ni mu gitondo cya kare nibwo rero imirwano ikomeye izindutse, turumva uko bigenze. Turaza kandi gukomeza amakuru yacu tujye Warikare ho turababwira ko bimeze gute. Imirwano rero yongeye guhindura isura, imirwano yongeye gukomera cyane mu bice byinshi bitandukanye, ariko nanone nubwo imirwano yahinduye isura mu duce twinshi dutandukanye, nababwiza ukuri yuko mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Warikare icyitwa deployment nicyo kiganje, nyuma yuko mu minsi mikeya ku munsi w'ejo bundi aho FARDC yakoresheje drone za CH+ ndetse kandi igakoresha kamikaze, igakoresha icyitwa turabyumva mu buryo bw'iramvuye akantu ko kandi ni mu gihe rero naho Uvira ndetse no muri ibi bice bihegereye bya Fizi naho umwana ararira nyina ntiyumve. N'urugamba rukomeye yewe ruri kugaragaramo abakomando kabuhariwe n'abandi bahinga mu bijyanye n'imirwano. Turababwira ko bimeze gute. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kohereza abasirikare benshi cyane muri Uvira, cyane cyane udusozi twinshi nababwiza ukuri ko dukomeje koherezwamo abasirikare mu mujyi wa Uvira. Ni imisozi itandukanye ya za Kavimvira, ariko kuri uno munsi deployment zagiye zigaragara ngira ngo turabyumva nabyo mu buryo bw'iramvuye. Turebe deployment idasanzwe ikomeje kugenda igaragara muri ibi bice. Turakomeza rero page y'amakuru yacu mu buryo bw'iramvuye turabe ibiriko biragenda biba. OFDNB mu Minembwe nayo ikomeje gukora ibidasanzwe, turababwira ko bimeze gute. Mu misozi miremire y'Umurenge rero naho bwana mumenyesha makuru, ingabo z'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi rwose FDNB mu buryo bugaragara batangije ikintu cyitwa operasiyo. Batangije operasiyo mu buryo bugaragara kubera yuko barimo barahiga mu buryo bwose bushoboka cyane mu misozi babasha kugenzura. Turaza rero kubyumva mu buryo bw'iramvuye turebe ibiri kugenda bikorwa n'igisoda cy'u Burundi, bivugwa ko cyamaze kurungika ku bwinshi abasoda ndetse na bamwe mu bo mu mbonerakure muri ibi bice. Turaza kumva ibikomeje kugenda bigaragara, ni mu gihe kandi amakuru ari kandi twamaze kwakira dufitiye gihamya nuko muri Warikare naho bimeze gute. Hafi neza ya Bulinga bazamutseyo kugira ngo bajye kwataka ibice by'ahitwa Nyamiyanda ndetse n'ahitwa Mubanda, ubundi bazamuke berekeza muri ibi bice bya Warikare.
Warikare amakuru ahari biravugwa yuko igisirikare cya M23 ngo gishaka gufata ibice neza byegereye ku kibuga cya Pinga, ariko ubu igisirikare cya leta ya Congo FARDC nacyo n'abambari bacyo bigaragara. Turabyumva rero mu buryo bw'iramvuye turabiri kugenda biba. Ya nkuru yavugaga ku imodoka nayo raza kuba igaragaza ibyo FARDC iri gukora, bivugwa ko yaba yatangiye repli tactique. Bimeze gute? Cyangwa se iyi mirwano yagera rwagati muri Uvira ngo batagomba kuzongera gutakaza ikintu cyitwa ibikoresho bihambaye, kubera yuko ngubu mu bice hano turabyumva mu buryo bw'iramvuye turaba kantu kandi biriko biragenda biba. Reka rero turamvura amakuru yacu turebe ibiriko biragenda bigaragara, tuyahere neza aho urugamba rukomeye ruri kubera. Reka mbanze mbaye ishusho y'ibiriko biragenda biba muri iki gitondo, noneho tuze twakira abanywanyi ndetse n'abatama bacu bari mwabira bice babagiye batubwira ibiriko biragenda biba. Imirwano ikomeye iravuza ubuhuha hagati ya FARDC ndetse na M23 muri Businga muri iki gitondo cya kare. Mu gitondo cya kare kuri uyu wa kane bikaba rero bikurikiye indi mirwano ikomeye yabaye kuva ku wa kabiri ushize, ahabaye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na Wazalendo ahitwa Businga mu gace gaherereye hagati ya Nyangezi n'ahitwa Kamanyora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu gitondo cya kare cy'uyu wa kane ndetse no mu gitondo cyabaje cyejo kwa gatatu, imirwano ikomeye yakomeje kubera muri Businga kandi iracyakomeje kugeza n'ubu nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Mu gitondo cya kare urugamba rukomeye rurakomeje kandi rurakomeye mu gace ka Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, naho bivugwa ko imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 na Wazalendo itari kure y'umujyi wa Mpeti nk'uko biriko biragenda bigaragara. Indege zitagira abapilote za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zanyuze hejuru y'umujyi wa Kasheberi mu teritwari ya Warikare, ariko bikavugwa ko nta gitero na kimwe zigeze zigaba. Bitandukanye n'ibivugwa n'inyeshyamba za M23 zo zemeza ko abagabye igitero ari bagiye bakigaba mu bice bituwe cyane. Biravugwa kandi biremezwa ko inyeshyamba za M23 zagerageje kurasa iyo drone ariko ntizabasha kuyihamya. Nk'uko rero amakuru atugeraho, ubu urugamba rukomeye rurakomeje kandi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Muribuka ibimaze iminsi bigaragara no muri za Warikare, naho ibitero bikomeye byagiye bihagaragara, yewe byagiye bihitana abatari bake nk'uko byagiye bigaragara. Amakuru aragaragaza ko ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko ritangajwe ingabo z'iki gihugu zikomeje kugaba ibitero bikomeye mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe. Ibintu byabaye bibi cyane uhereye ku igenekerezo rya 21 Gitugutu 2025. Ingabo za FARDC nibwo zatangiye kugaba igitero cya drone zo mu bwoko bwa CH4 ku birindiro bya FC muri Kalembe, Karonge muri teritwari ya Masisi, muri Ihura na Mpeti mu teritwari ya Warikare. Umuvugizi wa AFC ku rwego rwa politike Laurence Kanyuka yatangaje ko ijoro ryo kwigenekerezo rya 21 rikira 22 uko Gitugutu ibi bitero bizagabwe no mu duce dutuwe cyane turimo yitwa Nyarushyamba mu teritwari ya Masisi, Kashebere muri Warikare n'utundi duhana imbibi n'ibi bice. Kanyuka asobanura ko ibi bitero bidasubiza inyuma gahunda y'amahoro ya Doha, bikanagaragaza isi yose ko leta ya Kinshasa ishyize imbere intambara kandi ko igomba kwirengera ingaruka z'iyi myitwarire. Ati AFC M23 irahamagarira abayobozi bo mu karere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kuba abatangabuhamya mu gihe iki kibazo gikomeje kubona amategeko ayemerera kwirwanaho no gusenya ikibi aho gituruka kugira ngo irinde abaturage b'abasivili. Ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na AFC mu gihe abahagarariye ubutegetsi bw'iki gihugu n'iri huriro bakomeje ibiganiro biri kubera i Doha ku igenekerezo rya 14 Gitugutu 2025. Abahagarariye leta ya Kongo na AFC bumvikanye ku gushyiraho urwego ruhuriweho ruzajya rugenzura iyubahirizwa ry'agahenge runakora iperereza ku ruhande rushinjwa kurengaho. Biteganyijwe ko inama ya mbere y'uru rwego izaba mu gihe kitarenze iminsi 10 kugira ngo
ategurwe imirimo yarwo. AFC igaragaza ko nubwo leta ya Kongo yizera umuhuza ko Kinshasa amahoro ibyo ikora bigaragaza ibihabanye n'ibyo bica amarenga ko intambara izakomeza kandi ishobora gukomera kurushaho. Ngayo nguko rero nibikomeje kugenda bigaragara. Reka duhite duha ijambo rikomeye umutama tubwire ibindi birenze kubikomeje kugenda bigaragara. Ni urugamba rukomeye irucuro. Reka aba ariwe duhera dutangire tubabwira ibiri ko biragenda bigaragara Rucuro no ku zindi axi. Rucuro byifashe gute mutama? Marembo yahitwa Tongo neza cyane ahitwa za Gatare humvikanye imirwano idasanzwe yaje gusakiranya uruhande rw'intare za Sarambwe ndetse kandi n'uruhande rw'isika cya FARDC ndetse bikavuga yuko iyo operation yagaragayemo icyitwa Umuwazarendo wakoze ibitendo ku rwego rudasanzwe. N'Umuwazarendo ngo wongeye kwigaragaza mu buryo budasubirwaho kandi bwagaragariye buri wese kuko ngo aka gace kumvikanyemo imirwano ikomeye cyane kuko nk'ubu abaturage batuye hariya mu misozi yitwa za Kiwanja, abaturage batuye za Kahunga abenshi mumvishe urusaku rw'amasasu rwagaragaye hano mu misozi yegereye za Katare ndetse n'ahitwa Tongo. Abenshi muri bo batangiye guhunga bavuga bati katubayeho imirwano yongeye guhinduka ndetse kandi yongeye gukomera cyane. Urabona yuko urugamba hano muri teritwari ya Rushuru ku ruhande rw'umutwe wa 23 bakomeje kugabwaho ibitero n'uruhande rw'igisika cya FARDC uko umunsi ugenda uzaza undi. Uyu munsi rero biravuga ndetse kandi biremezwa yuko ubu FARDC yamaze kugera ahitwa za Bumbi ndetse n'ahitwa za Kahunga yerekeza neza cyane mu marembo ya za Kiwanja. Bikavuga yuko ariko uyu mutwe nawo hari abasirikare uri gukura hariya mu byerekezo byegereye za Rumangabo ubazamura za Kiwanja. Ngana abasirikare bagiye kurekipera cyangwa kurinda imisozi ya za Gatare bakarinda iriya misozi ya za Kiwanja kugira ngo icyama 23 kitahinjira. Ariko urabona yuko ibintu bitari buze kora biri buze no kuba ihurizo ukurikije buryo ki urugamba ruhagaze aka kanya, ukurikije buryo ki intambara ikomeje kugenda igaragara mu bice byinshi bitandukanye byano muri Kivu ya ruguru ndetse kandi no muri Kivu y'amajyepfo kandi ukabona uko umunsi ugenda uzaza undi. Ariko urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo ndetse kandi rukomeje no kugenda ruba ikibazo ku muntu wese ukomeje kubona ibiri kubera hano muri Kivu ya ruguru ndetse muri Kivu y'amajyepfo. Aravuga ati iyi ntambara ntago iri buze kora kuko byaga bikunda niba FARDC yatangiye kugaba ibitero mu dusozi 23 iherereyemo muri teritwari ya Rushuru. Urabona yuko kandi n'umutwe wa 23 wamaze kumenye ko FARDC ikomeje kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye. Akanayo impamvu 23 ya deployinze abasirikare benshi cyane byaba ari hano ndani hano za Kiwanja ndetse n'iya misozi yegereye ku kiyaga cya Edouard cyane cyane ya misozi ya za Kagera, Kinyambuhu, imisozi yegereye za Ishasha hafi y'umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabona yuko FARDC ikomeje kuvuga iti hari naho tuzahagaba ibitero, ari nako 23 nayo ihongera abasirikare. Nibiri kubera muri ibyo bice ni mu gihe kandi muri Fizi ndetse na Uvira naho ibintu bitoroshye. Mutama bimeze gute? Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kohereza abasirikare benshi cyane muri Uvira cyane cyane udusozi twinshi nababwiza ukuri ko dukomeje koherezwamo abasirikare mu mujyi wa Uvira. Ni imisozi itandukanye ya za Kavimvira ariko kuri uno munsi deployment zagiye zigaragara ngira ngo mwumvishe amakuru y'ibitwaro byahungishijwe umujyi wa Uvira. Ubu rero deployment zagaragaye hari za Kavimvira, deployment zagaragaye ahitwa za Munanira, deployment zagaragaye mu misozi ya Kibondwe, deployment Kiroma, deployment Shenge, Kirungu mu misozi myinshi itandukanye utibagiye Muheta na Katongo utibagiye Gomba. Anjemo ibikoresho byinshi byiganjemo izi ntwaro cyane cyane ziri mu bwoko bw'izi mbunda ziremereye zisanzwe zikoreshwa mu buryo bwa advance. Ariko nanone twagiye tunabona n'aya BM12 azanwa mu bice byinshi bitandukanye byano muri Uvira cyane cyane iyo misozi nagiye ngarukaho cyane cyane imisozi ya za Kirungu, Kitara. Nk'ubu imirambi ya Gomba ndetse na Kitara ikomeje kuzanamo abasirikare. Ariko nanone abenshi muri bo bari kuzanwa hano za Gomba, bari kuzanwa za Kitara ndetse na Katongo, niba bari kumanuka ku muhanda w'Utunationali 5 berekeza ahitwa Useni mu marembo y'umuhanda w'Utunationali 5 uva Uvira werekeza hano muri Fizi mu byerekezo bigana za Karemberembe ndetse n'ahari mu bice bya Baraka. Ibi kandi bigahuzwa hamwe n'igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwambutsa abasirikare bari gukura mu byerekezo bya hano
bya hano mu kiyaga cya Tanganyika babakura hariya za Makamba babambutse ikiyaga cya Tanganyika bakaberekeza mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Fizi kugira ngo baze kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe neza Sarambwe. Tuwasiyo Uvira ni deployment, kandi urabona yuko ibikoresho biri kuzanwa ni ibikoresho byiganjemo imbunda, ubona yuko zidasanzwe zitazimenyereye cyane ku mirongo y'embere ku rugamba, ubona yuko ibintu bishobora kuza kuvamo ikintu gikomeye cyane, by'umwihariko intambara ishobora gutungurana ndetse kandi ishobora no gusatira ibice byinshi uyu mutwe wa M23 uherereyemo, cyane cyane iriya misozi yegereye umujyi wa Uvira, cyane cyane imisozi ya Bukavu ndetse n'imisozi y'Iminembwe, aho igisirikare cy'u Burundi ngo gishaka kuyikuramo vuba na bwangu. Ibiro ni biri kubera kuri iriya axe. Reka rero duhite tunerekeza i Walikale naho tubabwira ibiri kugenda biba. Walikale bimeze gute Mutama kugeza ubu? Imirwano rero yongeye guhinda isura, imirwano yongeye gukomera cyane mu bice byinshi bitandukanye, ariko nanone nubwo imirwano yahinduye isura mu duce twinshi dutandukanye, nababwiza ukuri yuko mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Walikale icyitwa deployment nicyo kiganje, nyuma yuko mu minsi mikeya ku munsi w'ejo bundi aho FARDC yakoresheje drone za CH+ ndetse kandi igakoresha kamikaze, igakoresha icyitwa Sukhoi 25 muri misozi ya Zameti ndetse no mu tundi duce dutandukanye. Ubu rero icyitwa deployment ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakomeje kudeployinga abasirikare mu misozi itandukanye yegereye hano za Karembe. Imisada y'abasirikare iri guturuka za Kishanga izamuka mu byerekezo byinshi bitandukanye, imisada y'abasirikare iri guturuka za Mweso yerekeza mu bice byinshi bitandukanye. Urabona yuko umutwe wa M23 cyane cyane ibi bitwaro biri mu bwoko bw'ama BM nibyo biri kuzanwa mu duce twinshi dutandukanye. Ibi rero biri guca amarenga yuko imirwano ishobora kuba yakomeretse kandi yahinduye isura mu gihe gitoya, ukurikije uburyo ki imyiteguro ikomeje kugenda ikazwa, byaba ari ku ruhande rwa FARDC, ku ruhande rw'icyama cya M23 mu duce twinshi dutandukanye. Ubona yuko ibintu byahinduye isura ndetse kandi ubona yuko ibintu bikomeje kuzamba uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni urugamba rutoshye rero, ni urugamba ubona yuko ribuze kuba ihurizo, ni urugamba ubona yuko ku ruhande rwa FARDC hatagize igikorwa bashobora kuba bagira gutya rwose bakaba banakurwa hano mu isantre ya Pinga. Ariko nanone ibi ntabwo umuntu yabihagararaho kuko FARDC nayo mu bice bya Pinga ikomeje kohereza abasirikare benshi cyane, aho ivuga yuko idashaka yuko uno mutwe ugira ibice na bikeya ubambura mu buryo budasanzwe rero bwa kinyamwuga. Urabona yuko deployment arizo zikomeze guca ibintu ndetse kandi ukabona yuko ku ruhande rw'umutwe wa M23 ukomeje kwitegura ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Walikale ni deployment mu misozi ya Karembe, Petit Burayi, mu misozi irimo M23 ni deployment Nyamiyanda, Taweza, Mutakato ku ruhande rwa FARDC ndetse kandi n'ino misozi ya za Nyenzira, Muriri no mu tundi duce dutandukanye. Nibiri kubera rero mwabiri yabice. Ibiro ni biri kwa mugiye n'ubundi ku zindi axe bitoroshye. Mutama tubwira ibiri kubera mu bice bya Bukavu avugwayo ndayaye kugeza ubu. Kugaragara icyitwa operasiyo idasanzwe mu misozi itandukanye rero ya hano muri za Bukavu, cyane cyane mu byerekezo by'amahurizo y'umuhanda Route 5 uva ahitwa za Kiriba uzamuka ujyana za Runingo hagati hari hafi neza za Bukavu. Ibi kandi byakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko bari bamaze kubona yuko uyu mutwe ukomeje kugenda wohereza abasirikare benshi cyane mu byerekezo by'uno muhanda Route 5 uva za Bukavu werekeza mu byerekezo bya hano muri Uvira. Ni uduce dutandukanye rero byagaragayemo icyitwa ihurizo ridasanzwe, ni nyuma yuko uyu mutwe wari uri gukura abasirikare za Nyangezi, abandi ubazana mu byerekezo byegereza Musheni ubamano haraza Kamanyura. Bikavuga yuko rero nyuma yuko uyu mutwe wari utangiye kohereza abasirikare ubarunda mu byerekezo byahitwa za Rubarika muri Bukavu, byatumye uruhande rw'igisirikare cya FARDC biyemeza kohereza abasirikare benshi cyane ahitwa Rungutu mu byerekezo bigana ahitwa Ruberize. Rero ngo biza kuba ikibazo gikomeye cyane kuko ku musozi witwa Ruberizi habereho imirwano idasanzwe, nyuma yuko guhera ku munsi w'ejo uyu mutwe wari wamaze kohereza abasirikare benshi cyane hano kuri umuhanda Route 5 uva Bukavu werekeza muri Uvira. Bikemezwa yuko urugamba rwabaye Ruberizi ni urugamba rwagaragayemo imbunda nini ntoya ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse kandi bikemezwa yuko babashije no gusubiza inyuma gatoya ngo uruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi barimo ahitwa za Ruberizi, kuko ngo aka kaya turi kuvugana uyu mutwe wahise usubira inyuma gatoya werekeza ahitwa za Ruvunji ndetse no mu misozi yegereye za Kisozi utibagiye imisozi ya za Ruburure, kuko ngo ubu ngubu niho uyu mutwe wa M23 ubaniye cyangwa se uryamye nk'uko amakuru ari
guturuka ku rugamba, ubona yuko urugamba rwakomeye ndetse kandi rukomeje kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni operasiyo zikomeje kugenda zikorwa ku ruhande rwa FARDC nyuma yuko uyu mutwe ukomeje kugenda wohereza abasirikare mu bice byinshi bitandukanye byegereye umuhanda uhuriwemo na Uvira ndetse na Bukavu, aho ubona yuko FARDC ivuga iti mu gihe twaba dukomeje kurangara uyu mutwe ushobora kuba watunyura mu ruhumyi ukaba wafata n'ino misozi ya za Runingo ndetse na Kiriba, imisozi itegamiye Uvira ndetse na Bukavu. Ibyo rero ni biri kubera muri ibyo bice, mu gihe andi makuru agaragaza ko FDNB nayo yari Karungu mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Bihagaze gute bijyanye n'izi ntasi ziri gufatwa Mutamu? Mu misozi miremire y'Umurenge rero naho bwana mumenyesha makuru, ingabo z'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi rwose FDNB mu buryo bugaragara batangije ikintu cyitwa operasiyo. Batangije operasiyo mu buryo bugaragara kubera yuko barimo barahiga mu buryo bwose bushoboka cyane mu misozi babasha kugenzura. Barimo barahiga ngo hari abama 23 ndetse n'abatwirwaneho bari batangiye kwinjira mu bice by'amashyamba ngo baze kubataka. Babataka bitewe n'uko ngira ngo mwari mwakomeje kugenda mubyumva yuko agace ka Mikenye ingabo z'u Burundi zirimo ziragenda zihasatira. Bari batangiye rero ngo kuza gutatwa n'umutwe wa 23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho. Ubu tuvugana rero ngo hatangiye operasiyo zo kubahiga nabo abarangije kubinjirira, kuko ngo bari kuza mu buryo bwa gisivile noneho bakinjira mu mashyamba. Abarundi barimo baragenda bateguriramo ikintu cyitwa rwose ngo ibitero. Na hantu rero mu by'ukuri navuga ko hashobora kuzabera urugamba rukomeye cyane mu misozi ya Mikarati, mu bice by'ahantu yitwa Sanganya ndetse n'imisozi ikikije Mikenye. Ni situation navuga yuko ishobora kuzavugiramo ikintu cyitwa imbunda zikomeye, nubwo barimo barinjira bameze nk'abashaka gukora operasiyo ziri silansiye. Amakuru aragaragaza neza yuko ingabo z'u Burundi zigera kuri 240 arimo baherutse koherezwa muri iyi misozi, ndetse bakaba barimo bategura ibishoboka byose kugira ngo babe bakwataka umutwe wa 23 ndetse n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho ngo bafite gahunda yo kubirukana kugeza igihe ngo bafatiye umujyi wa Uvira. Ni situation navuga yuko ikomeye cyane, bishobora kuza guteza ibibazo bikomeye cyane muri iyi misozi y'Umurenge, ndetse n'abaturage bamwe bakaba batangiye ahubwo kubona ko ibintu bikomeye bakaba bahunga. Ni mu gihe rero kandi mu yandi makuru aragaragaza ko abasirikare benshi yaba ku ruhande rwa M23 ndetse na FARDC bari koherezwa i Masisi. Byo bihagaze gute? Ariko twerekera muri Warikare, aho ubu tuvugana mu gace kahitwa Kiyisi, ahitwa Kembe ndetse n'ahitwa Ishunga. Aho hose umutwe wa 23 warangije kuharunda abasirikare benshi mu bice byahitwa muri Taweza, kuri mu Mutako ya mbere ndetse na Mutako ya kabiri. Aho bose hari abasirikare. Mu gace kitwa Wenga hari abasirikare bavuye hafi neza ya Bulinga, bazamutseyo kugira ngo bajye kwataka ibice byahitwa Nyamiyanda ndetse n'ahitwa Mubanda, ubundi bazamuke berekeza muri ibi bice bya Warikare. Amakuru ahari biravugwa yuko igisirikare cya 23 ngo gishaka gufata ibice neza byegereye ku kibuga cya Pinga, ariko ubu igisirikare cya leta ya Congo FARDC nacyo n'abambari bacyo hafi na paruwasi ya Warikare, hano kuri biro regional ya DGM cyangwa se bashinzwe abinjira n'abasohoka, barangije kwashira abasirikare. Mbese hafi kuri buri gikorwa remezo cyose navuga giteraniramo ubuyobozi cyangwa se inzego za leta barangije kwakira abasirikare, kuko ahitwa kuri Skypone hopitale ya Warikare centre neza mu mujyi wa Warikare bahashyize abasirikare benshi cyane ndetse n'imbunda.
deployment irimo iragenda igaragara kuri buri ruhande. Mu by'ukuri bigaragara yuko barimo bararebana ayingwe isa n'isa, twajya kumva tukumva habaye imirwano, kuko nk'ubwo ngubwo hari abasirikare bamaze iminsi bitorereza mu ishyamba ryo munsi y'ahitwa muri Mombo Side, muri hafi ya Warikare Centre, cyangwa se aho bakunda kwita kuri Parcelle, nabo ngo bazamutse n'ubundi baje kwegera ibi bice bya Centre neza neza mu kibaya cya Warikare, ariko usa n'uwerekera muri teritwari zo muri Side Kivu. Kubwo umanutse route nationale nimero 3, aho hose hagiye hashyirwa abasirikare kuri route nationale, ku buryo ngo biteguye ko umutwe wa 23 igihe cyose waba watatse ushaka kuza gufata Warikare bagomba kuwusubiza inyuma. Nibiri kubera rero muri ibyo bice, mu gihe andi makuru agaragaza ko ihungabana ry'umutekano rikomeje kugaragara ikare muri Minova. Ho bimeze gute Mutamu? Situation ni hatari, situation ni danje cyane mu misozi myinshi itandukanye ya hano muri za Karihe. Ubu Karihe yose iri misozi ya za Katana, imisozi itandukanye yahariya muri Karihe. Umutwe wa 23 watangiye kwa deployinga abasirikare. Ni nyuma yuko kandi biri kuvuganetse kandi biri kwemezwa yuko FRDC iri gutegura imirwano itoroshye cyane hano muri Karihe, byatumye cyama 23 rero uko biri kugaragara bavuga bati mu gihe bari gutegura imirwano idasanzwe nyuma yuko tugabweho ibitero by'indege za Sukhoi 25 hano muri Karihe, reka imisozi itandukanye ya za Nyambasa, imisozi itandukanye ya za Kaseke, imisozi itandukanye yegereza Kavumu hari hafi ya za Mugenderwa, imisozi itandukanye ya za Burera, imisozi itandukanye ya za Bushushu, Kaniya Pinga, Nikubi, utibagiye Dutu, hari ya za Katana na Karangara. Tuhohereze abasirikare benshi cyane, niyo mpamvu ikitwa deployment rero ubona yuko zaciye ibintu muri no misozi ya hano muri Karihe, cyane cyane ino mirambi yegereye ahitwa za Bukumbi, imirambi itandukanye yegereye ahitwa mu byerekezo bigana za Mukwinja, utibagiwe imisozi ya za Numbi, aha hose mu byerekezo bigana za Minova. Intare za Sarambwe ziri kumana abasirikare babakura muri teritwari ya Masisara mu bice bya za Minova, babamanura za Karungu baberekeza mu byerekezo by'amashyamba ya za Karihe, bavuga bati wazarendo aba FDLR twamaze kumenya yuko bihishe muri no misozi yegereye hano mu misozi ya hano muri za Karihe. Ubona yuko rwose ibintu byakomeretse kandi byazambye mu buryo bidasanzwe kandi budasubirwaho. N'urugamba rero ubona yuko rushobora guhindura isura mu gihe gito, ndetse kandi rukaza no gukomerera cyane uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'umutwe wa 23, kuko buri ruhande urabona yuko ruri kwitegura ndetse kandi uruhande rukubita agatoki ku kandi, urundi rukubita agatoki mu gahanga, uvuga bati twebwe tugomba gutsinsura umwanzi, ariko urundi ruhande narwo ruvuga ruti twebwe tugomba gutsinda umwanzi. Ni mu gihe rero ibi biri kuba no muri Rubero naho hakomeje kugenda hagaragara iyangirika ry'umutekano ku giti gira intangere. Reka tugire Rubero naho twumve ibiri ko biragenda biba. Rubero bimeze gute Mutama? Turi kuvugana imirwano yongeye kumera tinese kandi yongeye guhindura isura mu misozi ya hano muri Rubero, cyane cyane imisozi iri hejuru y'ikiyaga cya Edouard. Ni imirwano yumvikanye ku rusaku rw'amasasu rwumvikanye ahitwa Burambo mu misozi yegereye Buhevi ndetse na Kavinyonge. Bikavuga yuko iyi mirwano yabaye nyuma yuko FARDC yagabye igitero iturutse muri ya misozi yegereza Kavinyonge hari muri amashyamba agana hafi y'ikiyaga cya Edouard hari muri Rubero. Bikavuga yuko kandi ibi FARDC yabikoze mu rwego kugira ngo irebe byo cyaharura amayira yo kwerekeza muri bice bya Kamandi ndetse n'indi misozi itandukanye ya hano muri Rubero ifitwe n'umutwe neza Sarambwe. Ariko ibi nubwo byakozwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, n'ubundi imisada yabo iracyazanwa cyane ku ruhande rwabo, kuko ngubu imisozi y'Ubutembo ikomeje kuzanwamo abasirikare benshi cyane. Iriya misozi y'Ikabiyabo, imisozi ya za Mahungu, iriya misozi yegereza Musenene, iriya misozi ya za Katwa, hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane. Kandi urabona yuko uru rugamba uko igisirikare cya FARDC kiri kurwana biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hari imbunda ziremereye ziri gutegurwa, byaba ari izi ziri mu bwoko bw'ama BM12 BM21 cyane zikunze kugaragara ku mirongo mbe ku rugamba. Ibibunda biri mu bwoko bwa Sabasaba
byagaruwe cyane ku ruhande rwa FARDC bikunda gukoreshwa n'aba FDN ndetse n'abasirikare ba FDNB birasa naho byongeye guhindura mu misozi y'Urubero rero kuko ngubu FARDC yo irashaka gufungura ihurizo rikomeye cyane bashyizwemo n'utwe mu 23 byano ku muhanda Rubero Musenene cyane cyane ino misozi ya Katiri Migeri ndetse kandi n'ino misozi ya Zakishambiro bakayikuramo ariko urabona yuko bitari buze kora kuko uko urugamba rukomeje kugenda rugenda mu misozi myinshi itandukanye no muri Rubero niko ku mpande zombi bakomeje kwitegura kandi ukabona yuko kuri ruhande bakomeje kwambarira urugamba ariko cyane cyane FARDC ibiri kugaragara nuko ikomeje kuzana intwaro nyinshi hano Butembo ariko nanone mu byerekezo byegereye Katwa hafi y'umuhanda Rubero Musenene nkuko bari kugaragaza yuko bo bagishaka guhanganitse kandi no guhatana mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ni mu gihe kandi uyu mutwe nawo ukomeje kohereza abasirikare mu tundi duce dutandukanye twegere muri bino bice. Banywanyi rero ibi ni bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice mu gihe rero n'ubundi n'ahandi za Nyabyondo naho ntibyoroshye tugenda tugana ku musozi reka twumve Nyabyondo turagaruka duhita dusoza. Santre ya Nyabyondo yaberemo imirwano ikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo cyane cyane ariko biravuga yuko iyi santre ya Nyabyondo yagabwemo igitero cyagabwe ku ruhande rwa Wazalendo bagamije gukura uyu mutwe wa 23 muri ya misozi ya za Nyabyondo n'indi misozi itandukanye iri hano za Nyabyondo cyane cyane iri ya misozi iri hafi y'ibikuyu byo kwa Burora bikavuga yuko rero ibi byabaye nyuma yuko n'ubundi uruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe cyangwa se ma 23 bari bamaze igihe kirekire bohereza abasirikare benshi cyane hano muri teritwari ya Masisi mu bisozi yegere hano mu santre ya Nyabyondo. Ni santre ya Nyabyondo rero yaberemo imirwano ikomeye cyane yumvikanyemo imbunda nini no yanditse kandi bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bahanganye mu buryo bidasanzwe ndetse kandi bidasubirwaho bikanavuga yuko kandi ku mpande zombi habayeho gutakaza gukomeye byaba ari intwaro ndetse kandi n'abasirikare nkuko amakuru ari guturuka ku mirongo y'ibiri ku rugamba ibintu bikomeje kugenda bizambanetse kandi bikomera cyane birasa naho byongeye gundusha rero mu misozi hano y'Inyabyondo nkuko amakuru ari guturuka muri no bice nyuma yuko n'ubundi imirwano yaje no kurangira uruhande rw'igisirikare cya FARDC operation bari bateguye yo kwambura uno mutwe idakunze biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko n'aya masaha turi kuvugana ikitwa urusaku rw'amasasu rw'imbunda ziremere ndetse n'intoya rukomeje kugenda rwumvikana ni mu gihe kandi uruhande rw'umutwe wa 23 navuga yuko ruri kugabwaho ibitero mu buryo butunguranye kuko byaba ari muri teritwari ya Masisi muri teritwari ya Warikare mu bice bitandukanye bya Nyiragongo mu wa Goma haragaragaramo imirwano ikomeye cyane mu misozi myinshi itandukanye yaharaza Rubero nta munsi ucaho hataje undi tutumvisha imirwano ubu rero turi kuvugana ndakubwiza ukuri ko ahitwa Inyabyondo habereye urugamba rukomeye cyane kandi ni n'urugamba bivuga yuko ku ruhande rwa FARDC Wazalendo ngo n'impamvu urugamba batarutsinze ngo nuko bagabye igitero bishoye cyangwa se batabanje guhamagara ibukuru ngahubwo uwari uyoboye runo rugamba cyane cyane ngo ni umugabo witwa Colonel Sengiyumva Jean Baptiste wari uyoboye urugamba rwariya muri centre ya Nyabyondo wagabye igitero ku ruhande rwa Wazalendo ngariko kwikubitiro ngo ni nawe wabanje gusiga ubuzima ku mirongo y'embere ku rugamba nkuko amakuru ari guturuka muri bino bice dukesha abahere muri abice biri kutubwira bikanavuga ko kandi ibi byanatumye uruhande rw'umutwe wa 23 rikura abasirikare muri ya misozi ya Zakadahandwa abandi bakabakura muri abyerekezo bya Minova bakengera imisada ikomeye cyane muri abice kugira ngo n'ubundi FARDC idakomeza kugaba ibitero bitutse mu bice byinshi bitandukanye hariya mu centre ya Nyabyondo. Ibironi biri kubera mwabi yabice banywanyi bikomeje kugenda bigaragaza imyiteguro ikomeye ndetse n'imirwano yatangiye reka dusoreze ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike wanyiramakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu rero dukurikiye bwa mbere fyonda sabone ntuzongere guce kukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubategura ndetse tubashyikiriza ngaha Astra Vista.